UMLA ke South Shillong constituency ubak Sanbor Shulai, haka arpnyo tarik rempang ula terwai ke kerteng jong ke Dr. Felina Lingdo Nonglai, kum ke kertong MP na Shillong parliamentary seat. Sanbor haka shiti ke baula Aisyah Presiden BJP ke jela Rikmanji Momen, ula ong banakaliang ke BJP South Shillong bat kinong tri party ke BJP, kila ai ke jingkershan ke bapura ya ke Dr. Felina Lingdo Nonglai. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Ngiwan matakasi bani kundu ya honorable president jongi uri recommend marah momen walong presiden juga state president juga BJP. Teka nega opinion ke jongi ka bagi pa siya dengan anji siya ko mopitip hi nakalang juga parti ru kila adon giba apply tiket. Te kumbala ya ka yang ngala ya discuss baru presiden mentan abang ay kan ya kan letter ka bang along in favor choice kan ka parti through Jong-u bahkan ai tiket ya i Dr. Felina Lingdo Nonglai norba ilaju na do sa BJP na do kini sistem beladab apa ke long presiden do ba ana semori te kumbangala yo bayakan bo presiden ko pengiatim mut ba mori apply ulabu ya application te iba hek si tangor kubur ba yung kasong ka party apa Delhi dan re officially imsim la apply ka sumi tangi kot kubur ba yung ba ngarunga long ayo interest ban yele ya ka Lok Sabha election tenga ngasngo ba nakalyang ba muri ngayo panikran te uong mga tilidi ba ngalaya konsol pigi katungan ne ki presiden barim ki oi ngabu application tu ngabu application takasyong pro ko parti te nagaliang i Dr. Felina i ru ngabu application te nagaliang bahek tu klembu application te ngalaya persang haki mentala RLSQ i Klemwan assembly te ngala phone ru i switch off te nomor ba ngayo jing te mentan ba i sistem i res ay yang berbaik ka sistem i dan lagi sistem kecat na gumno na te ngala persang ban puni na do menin rumio te kerang bangan ya kenu ya ba hek berhadin juga ne sibit ngan salit kumali juga tadi i ba sistem tegan dia discuss non iru ba ingin ya telilang kawe ngin yo ba dia support lang ba ban punya tiket ya Dr. Felina Lingdo Nonglai nomor bila tray mentala jen sistem minalikan bas keleng ayo ko baru ko wes kasih sebab ilong ru kandidat ke ba inlong gebron bok banyo kandidat ya Dr. Felina nomor ba ila adon ka vast experience socially and politically nang ta idon nang ta ila long ru kalau ya ko paunam ka plidat ila long ko no hikai apa law college ila hikai nang tu ila yoru ya ka gold medal hapo kalau hapo Delhi tiba involve kaki aktivis ke baper te baru ki pai bari kasi jentia wat sagaru hel suki itu bahaya ka kalau so popular kalau kanong ki ke ba ka mentua ke bakrawi ke parti ba kum kini ki yong ka leader ki man join ke parti bat kham tamban lade kumba long hapo Delhi page hi ba nagalang Narendra Modi pada BJP kiju ki ladan rugi program seperti bu specifically how to encourage lane ba ke empowerment ki women
te haka BJP pini gini social but political leader ke buan nak yang ke beduk bukron nong de haka BJP pio space kumban su perkan mayo pi ba ka Srimati Drupadi Murmuji napo Orissa kawan ka jing sarong ngi ke bagade ke sul tribe ko bading kong ke ban ka president ban holding the highest post in the country ban long president jagari India brokoi bagade ke sul tribe rulum kumangi kade ka sin ka bading kong bat kum kini ki bro hat ki yo space ha ka BJP bana de himi parti kumigine kiba ki maulan nai kiba mo kibaron siya jangai kim itu le ka parti kumigini maulan nai sim ka aila de kiba buon ki MP ru pla hi na ka pro ka ri India wat sa sangi ru ta po megalia ini gele sedang hakajing tri ka babaha jong Narendra Modi kiu kan ne gari bora i skim go per adu nong ri kasi jantia mata election nong kitip bede kerteng Modi barang ada social media kan kata social media ki nong song jungi segi hanya kondong boro go gari kasi jantia ru kila long Februari bahaya ka BJP de ngiyo ya ka kandidat kumi Dr. Fenela kadang bus su parti nomor bodi kalong kumi but election kam di election na mili kan di MDC kan di MP election de kumbolong haka arhajar ka kendai ngakan mau ba karar baji ngakendit karar baji menmir ki phun ki bru jo ngaba nilayo kamil ba ka parti ka aitiat banele MP tang karar singi de tang karar si banele life nutri constituency kalau kau baik. The next day, UPS jom Home Minister Amit Shah ji, uang bak Sulaiji, wakren Amit Shah ji, bisa. Tengah laknyu wakren uang Sulai, jit kiau, uang jit kiau, bah Sulai, one job, three system. Tong dasar samai buat komiti, kebor kelat bit tentang artayo, uang jasa three system. Te kerang ba minlong bodeng kong du u lok sabha MP na po silong yame nai labu rupai kapus minister jongka donar kaba mang bisa tik ya kan is brokoi kan ka donar labu department but kiu kitum joan behu sports department youth affairs bidega or sub portfolio bidega apko te nrein le kuno hat kapur kipat ba gari kasi jantia ki penjob yu apa lah tiada di bangajob malah lu minister ngelawara aku ngam kipat ba haka dan kentiru gari kelano pet ba kipat ba lembak tu ki kubur kan ke kubur kipat ba dia kalau ba iba palasan Islam de sukta sawat akan nong apa parlimen mendan bakusi mendan development mendan yehiru lembak jong ba apalah kipai ba bun kumi kendu song shit tengah ngasoban kerpat lomba jong kipai ba ni belum bastar ba pejingai wujus ingat ya kata ya kedik siapa ni soi pej ya kata kalau kam ketemu kan ada kalok sabah election ke ba play ba haga ga election banwan ke kanang ha unang-wan humodi ku prime minister inang yo bun susu ya kebut kembali pun sampai ya kebut jong pi sia ke ba pindah hari parti ni syuting masa san yang kita sort road flow ni la penjob dia Dr. Fenela tu budi liyo long minister ya ora nak umbar ngam ya kan long nem ki munto ya ki sekun samlana ki pajba ki long rep no riang ki unemployed youth bekam jam kin yo eging era te kata ka plus point nomor ko de MP election pi piran pa bi de BJP kalau ba lari kumbalong yang ala ada mga job la ora ada dulu bangap mentang ki pajba mde stop issue ka bu nomor ka de kam de sa sisinan ban yang bakam de ka election MDC ni ambil kan election suddenly pa ke BJP te kumjuru hangne ngasoban tentu ba hakbar ade ya kan gaji tabu mde susong shit tanga jingruai susong shit ini san isikentar kan ta song shit ke jingruai song shit ke jing sap penshit haki but giba harukom nen lakut san san tandapan ya tap silang
long kita start yang tabut dengan dari kasih jentia ngabu ke kentu dong ba jong kiki presentasi ngalayo airu ya kena ka jing ai jumut jonga ka jing terwa jonga show presiden urikman moment buat borok kino kam jong ka 19 South Shillong conference ka bangi mikmat ki jong ka 19 South Mandal ka bangi le kado ang ne kumtui ko mga balabata ngile kado bangi long February